kureti mswada jwa kuimpeach Governor Kawira Mwangaza na mswada jwa jureti imuntu gwitwa ZK Zipora Kinya na naletere notice of motion ntuko iriko kuri ntuko ya Jumatano kiumia kithiru ile aretere mbunge na kuga notice of motion na kureta notice of motion ne uko manto jabugirite ukarika mbere ma ambunge uye na ntuko ikomietherwe kurikania motion jo na gintu kia mbere kuthithia public participation now na mwananchi baigwo ria kuge gurude mswada jo kwena ile cietagwa ambio grounds cha impeachment baretete ijire ya gross misconduct na manto jai na manto ja kuga iba kugetate na gutumira mbeca boichi ya thirikari county na bachoka na ndi warikia kunenkanira grounds no nenkana ile ya ciuga gwa ciitharu ile cia ukuje buria manto jari ukuijo jo support grounds yu manto ja maingi muno baejene jamoyo ugutegera ukona imantu jagitete ate jamo ugutegera ukona ja mantu ja motho muno iba kuga ja Kawira na ugire mbeca ile cia Justice for Sniper ichiuthi milioni 60 na ugite we na uga mbeca ichiuthi 6 million mwekuru Sniper abwirite kugurirwa Prado na kaguru akirongoroba ndo mbeca yuni 86 million abariuga na ndikiri pay bill ira bari neyo yothire 285,000 ubakawa kimukire kibaba kwenda kurongo akauga ikiba kwetwo mwingira umwitira gitene kiu ibagwetete manto ja kubuta ria wari advice owe Linda Kiome ari running mate medical entori na kure ikuthira mujukia ari advice owe mujukia ari advice owe gukinya gwa samurano ri mundoa ndoa ya uromo na gwatuika medical entori bamo bantu bara bakwenda umweberia gitene gwatuika ati umwitikia akarau ari umaoa ngindia mwisho ejo mwita ekera wakiri Mugambi Manyara atuika legal advice owe na ndiba kuginya bo ibumwe ibonge iba kuweta mantu bakauga mandaktari ibare imbeca nga batabwirite kurewa makauga bo ibonge makauga ndakere ya thitangi na kuragwa gwa Sniper itagwa Chris bakauga Chris na areagwa kinya kesi enderete antu amarungi kwa ngugene bo ibonge bajare bali na mantu mswada jojo na mantu majara bakwariria na public participation ni radithirwe kere assembly kere assembly ni radithirwe public participation kere ward on the 45 na kumauna ndi bakathuranira report barathithagia ntuko yagoro bakathuranira report yu barikania report yu banenkanire kere governor barikia kunenkera governor report yu kuri berigiri kuri auke bakathithia gikaro kere bakamwita inywe kenda itetera kuire cietagwa rules of natural justice bauga ate yuga nobody should be condemned and hard bote muntu bugwirite gutwire gamba bote muhete kanya itetera na ndi Governor kayo nerigiri kwa wakanya kuri ntuku ya Ramisi na kumau ntuku ya Ramisi no mswada jojo irigiri kugitata yauke no motion na ndi irigiri kwa moved no tuwiraja notice of motion kumenyithia mbunge ukareta mswada jojo na mswada jojo yuga 1 2 3 na ndebo boite bokathithia jange jaraja kwendekana jukiretwa ja public participation kenda jukiretwa na ndera misi joithirwa jo nya report ya public participation na jukuretwa na jo arikia guitikirwa speaker na speaker Ayubu Bundi na rikitie guitikiria juretwa so Aramisi na ndene ojo karetwa mbungene na joina report ya public participation na riu na ndi bathithie bajo areirie bachoke baringe kura kuri kugethuru bagwitikiria impeach Kawira kana ibakoregana na gwo impeach na kagita kau kareo gojokeja bakaja kuringa kura gwitikiria impeach Kawira bakaja kuringa kura gwatuika irendekana barenda 46 MCAs 46 MCAs na MCA barabethero be county Meru 69 kugatara 2/3 majority ira bakwenda 46 nio bagochoa bakaja kugwathania 46 jukendelea lakini bakaja kule gwatuika batikinya 46
jogakwirira o mantu jathirire o bakinya 46 ba jokorukia bena ntuko ijiri cia gujuikia kiri Senate na speaker mbunge county Meru akethirwo na ntuko ijiri kumenyithia speaker mbunge ere Senate ba gukurukia mswada jogu impeach governor county Meru na omunenkereire ciitagwa instruments of impeachment bamwire to mu impeach na makosa sana jana bo ibuo koje na bo seneta bambirie mutaratara joao uria nabo betaga gutegera mantu nuntu kinya buga mu impeach county assembly ya Meru uge bo muthia kethero akauma gitine kana atiuma gitine bwetharo bwina senate na senate netega ira mantu jau bo mu bokuga ijo bokwenda kumuita gitine na jo bo mbere maija kukinya uria sheria ekuga gavana akiritwa gitine kiwango kia mantu jareja kuga no jatume gavana akaitwa gitine na kwi no kujo bakunga no kuonania makosa jau no jakite atia no jakarike no kuona uni ko gitite atia uni ubabwirite gwita senate ibwirite gwita gutegera kethiro jagakinya nao kuna leo secretary general kiama kia UDA Zipora Kinyora wikitie mswada juno kiama kia UDA secretary general kiama Cleophas Malala na mwandikirite baruga mwira narekane ya mswada ju mbere mamwira kiama gitere ije mantu jau na gitera araniritwa kyo mbere bojaire a gitate bojaire achoka auga untubu ritigita ririega jari kwina maandamano ya Gen Z tigita ririega ya kugitate ngwene maandamano ya usikate augarete gita gisiasa ora kwina kimwangi ya gisiasa ande gorone tegita ririega kwina kimwangi gikinene na bukuga kenu kanini nuntu komba nyako kuja kunene akakawata na jura munene kabaithia akaithia jaruto naari meruto no kira muno kuja kwambirwa mwanki jumba kujo mukinyira nuntu nywe tha ai ari mbizi akioragia meanki mingi ku ate kwenda kwambirwa mwanki jumba kujo mukinyira nuntu ri ariuga te Malala ariuga te gita riri agakinya ria kuthithio ntu tabu the timing gita rira batara kuthithio ntu tabu ZK kuringana na uria tukumenyithua na ate atereta gwitika na areti kinya Malala amwira narekane mswada ju nete aripoti kire obisi inene cia kiama Nairobi kuri ntuku egoro kenda na ndi bomba kwaraniria na nene bakiama bamwe mbunge ya Senate Kathuri Murungi na ciumiritie kwira Malala na tige kugitate kwira MCA uria bagaita ngugi yao ibaite ngugi yao uria bakona ni ukubwirite kuritwa na kiama nuntunyo Kathuri no kiama kia UDA ariuga kiama utirio kiagitate yetekaniria na mantu jai na mantu ja gukara bagikurukaira ngugi uria county iria kiama bakiama bari iria MCA bathuri akiama kiu bari uria bakurita ngugi na orutere ne oru kwina nyabo MCA baugite kinyabo bakuga kate kagita gakega na bakauga na ndibo barenda kugia kwaranirua gatigati ka MCA na gavana kenda thina ire ogatigati ka withirwa gukurukira kwaranirua menya tibo bonkake kwi mutaratara kinya jonge jwambirite jo kwaranirua ntere ire itiraigana gwa gisiasa county Meru ciumba kuiganwa na jwambirite rais William Ruto ari wengwa na araniria na akurubanjuri ncheke na atongeria bakindini na baya wangu gegwita bagwatithania atongeria bagisiasa Meru ntu ikurari gukumira kuchani nyingi bero bete bagaita ngugi riu imbere Gen Z na cia kugitate cia kumugutha na kumugutha tena mwanka gutuika kinywe ngwate na gitete ate agakuria mwanki jwawe ate kuria jo jwa Meru imbere Gen Z ciandika mena tekeri na price nane rande iwakuga kinya mutaratara jo president ambirite jo bwirite kwe wakanya jo kona kethero jo gachiara matunda ja mega na jo arega guchiara matunda ja mega bagaikiria president report go antu baba kurema na bare manuntu bamukiria report kona ni ora gukarina bamwete mwerekera mbuga jora jo mba kujukwa goko bo bakuga kinya kamiti yu ya kurubanjuri ncheke na atongeria bakidini ni bwirite kwe wakanya mutaratara jo ambere tu president jo kamba kukinya mwisho na kinya MCA bamwe bakuga menya mbunge county Meru etere areta nkuchanio cia budget budget iria budget menya kuringana na sheria ebwirite kuma kiri treasury county executive egeta kiri assembly era etagwa county physical development paper gwatuika
itaumire ikwija MCA abami ignore niyo executive yuga aya bakuga ibami ignore baikania monka kwa control of budget igamba bagwita control of budget abathikiria aberandi bete bakarende baiganie karikana MCA bogite barenda gwikirera etagwa itemized budget na banenkero award $1,45,45 bokarande gavana na umeire leta ugate abagwitikaniria $1,33,33 award nandi nuntu wankucha niu budget yu itakurukirwe rire bwirite okurukwa mbere mwaka jojo kithirikari jukinya ku budget ire jire okurukwa ichereri nandi budget irabwirite kuthingatua igintu gigwitwa appropriation bill appropriation bill niyo nira yitikiragia thirikari gutumira mbeca kuna ndi thirikari account emiru mwankira thai itakurukirwa appropriation bill na appropriation bill batikurukiritwe kuonania itirahewa pawe kiwatho ya gutumira mbeca cia county kuthithia maendeleo county ya Meru ko utigintu kiu gitate gikwenderea na ndinya MCA bamwe bakuga nyambere beja bariria mantu ja impeachment barinde amba no kurikania na appropriation bill county ya Meru ikethura ina mbeca cia kulitaira antu ngugi benderete na mantu jambio ja impeachment ande no tubathikirie mbuga tukaigua uria bakuga muthawara no tukuringana na MCA kuri kwa MCA bara bahari bawata ngavana kwa Mwangaza agunyuma na kwa wengine warajia banje kwa bari wanga dialogue na wati kwa tambua emotion no kuona MCA bomba kukingia kiwango kile kuonekana 46 na wange 20 bali ka 24 ka 23 ile utero wa gavana na ndi muchezo turajo Meru county ijo kisiasa ijo agochindana no kangania bara kwenda me bara bakwenda kuimpeach gavana Kawira Mwangaza barenda MCA 46 beje basapo bako baringe kure gwithikaniria motion jo bare bange nabo batekwenda gavana impeachwa barichwa MCA 24 nuntu boachwa 69 ukamita 24 i 45 tu kinya 46 bakona kuma 24 gwitia barabo support Kawira kana yego chieta team dialogue nuntu bari go ba dialogue antu ibaranirie team dialogue kona MCA 24 impeachment yote no egeta nabo team impeachment ikeja kuona MCA 46 impeachment yegweta through na bare bauba bako ba 46 no mwanka bethro be mbungene baringe kura babange 24 tirazima nya bethro be kukinya bwarega kwithura gwikubunka kibugatigira bara batakinya 46 kinya bugatira niu ande niu gukariata niu ande niu game guchethwa na ikurari gukinya rimo gwatwika ba moi 23 bangi 46 na watwika kwe bange bakwarua bona bo baumage 46 beja kuchoka nariko nage 23 bongera kenda bakinya bara bakwenda barikaniria msoanda jugu county assembly twiko tuno jugeta na bo watwika nyabo bara bange team impeachment nyone kwaraniria na barinde team dialogue bona kethura ko bakeja ndaira kende nyabo batekeje bangania namba zira bakwenda na ndine game guchethwa na ni ukaraje kayumba inya kuthirira hariko umba kuthirira county assembly ya Meru ikarego kinya senate no ntumbu inya bonde gavana nonde ya kinya senate te muchetho menya muntu akinya senate utugo tumbo karika no na jadai kona ke murutira gike esibete ne kwenda improve muno utugo tumbo karika lakini kiri utugo tumbo karika nontu kinya thuru joira goige sheria muno mantu jaringa wa gisiasa na mbuga no ikinyere mogo atwika kinya siasa banene bara bamenyeretio kurukira za president na deputy ibokero kurukira nuntu boke mwanki kya gisiasa kira kithiguru ne Kenya thai ko kinywe mbuga kinywe gavana ari rutuiro rure atwirite iro kuthiraniria mantu jau ariko o county assembly Meru na kuwathania MCA 24 tiontu bwina inya muno thaa ici ni untu bwai MCA nyabo menya ibarakinyiria mo bona jo mwaka
bakuringa miaka 2 ongamo tuwete kou no kwenda maendeleo kinya wango thithe no mantu janga no na kenda wonage kwira antu bakwimbi bathithiria no ntu igita ria ari gitite ikuthira maya mwaka jura jo mwisho nyoka thithia yutike antu baigagua ugo karego bathithiria mwaka jojo akithirikari na jojo ungi muno mwaka jojo akithirikari no kuona mwaka jojo ethatu jo kuthurwo akura ijo antu barikanagia nagwe kana bakaetekaniria ugo wachoka tiga gintu very special kiuma kumira mwaka jwa ida na mwisho jwa na ale mwisho tiga gintu very special antu bakaja kugita bwaku bakauga ugo bwaku ni u thai mwaka jo ethatu jwa gisiasa bakuthie ugo bwina inyo gicio kwa kaire tiga ugintu kiama kiumbo gwakwa na bakaja kuitikaniria bakaja guitikaniria thai ugo no baitirite ngugi ugachoka bwina inya muntu ungi akija abagarura mathuganio na ale mwisho no kuona tiga gwikiama kuona ndinya MCA bamwe bakwenda kuija kwina gavana nontu bakugitate nontu bwa maendeleo kuthithwa kwao nenya bongo kugwetanirwa jo menya rimwe no uge maendeleo ija kwiza lakini gavana akeja akagitate menya giceria gutino MCA abwirite kwithirwa akithithagia maendeleo giceria ubwirite akiukurukia budget wa kurukia appropriation bill gwitikiria thirikari county itumira mbeca iu boikurukia ki budget riu gete kathithia maendeleo executive governor na aritingugi bawe bathirikari county riu bure MCA na ndipo keja bokathithia oversight kirimbio kiri maendeleo jau ni usheria yuga lakini na ndeno ntu binadamu na boromba kura bure MCA bukiuga nkabodithiria governor gwethira bwino chore no agwitikiria akiuga kinyethuro ni bwirite kuthithia na ini kuthithia ogwe mbere makinya gitawonanirwa bio tugetanagia ugwe kinya gore gavana ukauga ngugi turitana MCA wenu akirumwa max ciangu giu na gwoka rumwa cio na gavana bamwenye ibatigaira MCA kanya babera inya contractor ukathithia through project ithio chore gwe no muchwe bwaria noe no menya uigwa contract muntu arwaga chwe contractor kiria gikuonekana kiri contractor abukangu gigu gintu gitagwa kickback tutinda kwitha antu betu utakana na ampara utambu manyuma ubima miromo nande MCA watuka no guchwa contractor bari bathekagia kiama muno ko nande kiama kiria gikathekua tendere kieza no MCA na kaborie we na MCA babokorwa baumire kurene batumirite mbeca nyingi muno campaign-ini na bamweteka bathuganagia na ubetete county assembly ije mbeca cio tu au matunda mitine bagwita bethera ikumu magwita bethera ikumu na ara muntu mbuenya kunyita karoni ndere ankunyita karoni no menya wa 19 nabo no bokwarira njara itwakwere kura no turirwe twina mwana wagite bici na atironere mbasari tutethie ai mbasari nkai na ndina arengerwe tutethie twina mwaje cibitari twina mathiko bakaroka gwaku ntuku cionthe no mwanka withiro ina mbeca cia kubarugaira chai tuko cionthe rukiri na bara baingi bakeja na mantu tumba guti mbeca wina cio ugo tene nya CDF gintu ja CDF beja na ndino goga ikia njara muko ikia tumwene MCA bamwenderea muntu atena kanyamu muko utimwona nja bamonye ibangire bakombora kanyomba ntu rira kiumi rira atigintu muko agapoaga kanyombene kariko kau akera hamwe kurufa beja kethero into murume akera hamwe kurufa beja barugere chai barume mugate ubere twingugine chi assembly nteku bas wabaka gora rukire tu wakamata mwe kuru kununtu na barugere chai na bakundia mugate na amina na barugere chai na bale mugate gwe kwanza kuombera kwawe ani agora mugate mingi ne yari ringi duk orukire no mwanka kuroko kwawe andi ndio tena mbeca ukarara ku ithina andi bamo gwatuika wethiro tena kantu igwicithira antu andi nabo barari bagukaranga gontu butebuyi kou bamo bakwenda guchoka ndeje kenda bombere mawambiria kugwetanirwa maendeleo jara jo thithika nuntu nyamuga that 3 million eu kinyeke thori 45 indi ire betitie cia mbere sheria eriuga no governor na executive we obwirite kuthithia maendeleo jau ko governor kinyoka uga 45 ije wodi neku
gavana no amirete utio neja kure neo eja kure we muntu wenu atura kurwa huni atura kurwa huni na ndio tukona kuburetera project fulani goja nkobwenjera barabara eu lakini nganiano mwire ni atigio mpora kenda mpombo bwitera nguge nkoro goroki ko kinyawe ngo ukeja gutwika kawendwene na governor na maendeleo ija kuija gwaku no twike kinyambece iu wikite ukiuga iya itemaisti budget igachiura no rere gavana ga gukungerako undu na ndio uga gavana yathithia barabara gwaku che milioni 7 na iya itemaisti budget no kumenya gavana u komo agachiwa kujo kungera ko no munorera kwa milioni 7 che barabara ombi bece ucho ndo gitete bore menye kuona ni gavana akaja odie kuma itama ingia jete ko launch project ile ko iu wo ikirite budget ine neje thuru bukurwa no omba kuija kuurira ariko amba kuija kuurira u lakini atuge atobaye kanya ni kuona tigabura siasa utemusho ninge impeachment yethero ere wiki jeje ya impeach gavana nanto ugayo mkweze strong no timwe kurite utingi yethero ere wiki gege tuweta gaira re motion to kana gawe na mazu gote na mazu weta gaira ge sheria no koje bura baitete na manto jara bakuga na thithetie utemusho ninge ya narare thithetwe ere wiki teje gutingi athithwe gita riri yeji gutingi athithwe kinyanto bara baingi Meru County batena shughuli ni oje gutingi athithwa gavana ethero na support nyingi ya MCA yeji gutingi athithwa na kinya grounds inkaita iji nonto inijirira ringi chiare mugwanja kinya evidence ire kuritwa kinya council ire go support grounds utingi chiethero rinkai jaizi na ntize kire ende bono nto siasa no tengia ethero etena support ya tongeria na nene bangi tezi eno nto iringi chiethero chini ya support ya bunge anene mbi etingi ethero ekarite eriko tezi na atwetere tuone gwe atwetere tuone nonto imuiso jo kiumia giki gukiuga gwa kinya aramisi bakeringa kura tukamenya kethero egakwira kiri county assembly ya Meru tukamenya kethero bakamikurukia ite senate nio is a different ball game altogether kinyo tukabathimira mudi egita riu tubere ora mudi egitete ekari aya ingwete kinya tukaingira au na